IT operator, ICT technician, computer packages, cyber security, na wiko na network system administration. Asinsema ya electrical and electronic engineering, ngwige dibale electrical installation, na wiko electrical engineering. Asinsema ya cosmetology, ngwige dibale hairdressing, wiko mbabwate fashion design, ase hospitality and tourism, ngwige dibale food production yani cookery, na wiko food and beverage production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye kutoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 was a form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana ngwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries. Echio applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na applications inchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kusi obakirisi migutira sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Kuyakima mwancho mo ligerali chinsa ninya chiabona maragoba alitukaliga alitariki oteli tukali Alhamisi tariki 12 cy'umutenyo 12 umwaka w'ekirubere na 2025 kene kionga chinsa inya senchera yobwekirano je nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwansa memelio nigotoko bwatarana ra Wilson Makoli naya negatia na kwalgeniri magoroba yale. Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Murai wense omoske William Samoei Ruto kora omeiga bogochengera litkolina le Jamhuri asegeti igia nyayo imeyomochie o Nairobi. Yagitari nere professor ngeri agachitega kare sana. Inkanyora nyagitari eyo tiyanya ko bakende abantu b'ekiro gabagansa babagande nga governor ga Kitokonya. Omo governor bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati na bwe county commissioner bwe county ya Kisii Chaunga igobara muigonga buno yo ase egetikia mubamba imebungenya libali Masaba. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration. Omokonyi bumurai bw'ekiama gya Jubilee Muske Dr. Fred Okengo Matiang'i kuharigania ababwatani b'ekiama ekyo korwa ase egesaku kiama. Mwanchomo ligeli sign language interpreter korukunga Wilson Makoli akonginyolingi natane litukolia Alhamisi
na ndire ritukolia chuma tumatinga kiri ritukolia Ramisi na chuma liko umirana kole na ritukolia chuma mantu muligiri ritukolia chamulia bange mwanyaka mugo chengera ritukeliga asenchera yabene na umurai wense omoske William Samoei Ruto nigara amuyiga omanene ase geti kya Nyayo International Stadium esanyara kabaga kura habarai na ase anyara kabaga okwanira amange anene mono igoro yogo chengera ritukeliga lya lero igati abali banyaka bagikirana somo yogo yo omo raibwense ya Ghana nabo igo omukoji w'umuraibwense omoske Professor Kithure Kindiki umugabana we county ya Nairobi nabo igo abaraibande habange. Aya! Wapi makofi ya Daktari William Ruto? Kenya, Kenya, Karibu! Kenya taifa letu Kenya. Mheshimiwa Rais, Kenya nchi yetu. utuongoze Kenya, Kenya kwa sherehe ya Jamhuri. Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security support mission in Haiti. These gallant officers arrived home on Tuesday, 9th December 2025, after serving in Haiti for 17 months and 9 days. In the period of their service, they were part of the 740 Kenya, 150 from Guatemala, 78 from El Salvador, 25 from Jamaica, 3 from Bahamas, and 2 from Belize. This mission was performed splendidly, forming a basis for successor missions. The Gang Suppression Force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey Otunge. The mission has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, the seaport, and the National Palace, among others. These positive developments reaffirm Kenya's belief for the beginning of international solidarity in critical restoration of dignity of Haiti and its people. In the course of the mission, 3 of our officers paid the ultimate price. To them, we owe a debt of gratitude and confirm this deep loss will never be in vain. We remember them and are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will rest in eternal peace. Na umwancho muligerelia se county ya Kisii omuyigabuko chengera litukeligeria Jamhuri nigora wa amo nomo governor we county ya Kisii omoske Paul Simbarati na boga mu county commissioner we county ga omoske Chaunga ase ege ti kia ase chinsemo chia award ya kiamukama bunge ya Nyaribali Masaba ase omotike gose asomo county commissioner Chaunga nyarakaba gakobolia abamenyi be county ya Kisii kubwatirana amo nabarai naboigo ebitengo au bya serikali byobolendi kwaneke buna amangana yobosalingo kani wale na gosirigwa ambalo pia nimeliona hapa Kisii ni kuhusu cases the defilement na mada. Masuala haya wananchi lazima tujaribu kustaarabika. Defilement ni kubaka. Nimepekua files na naona kwamba hili swala la kubaka hapa Kisii liko kwa wingi sana. Wananchi watukufu, inatakana tulete ustaarabu na tujaribu kuangalia ni watu wajue wale wahalifu wanaofanya kitendo hichi ili tuweze kuhakikisha kama tunawachukulia hatua. Na tusiruhusu kamwe kufanya zile zinaitwa kangaroo courts. Ati mtu amebaka, mtu amedefile, mtu ameweka msichana wa shule mimba, alafu watu wanaketi huko nyumbani kuzungumza ili kutatua matatizo hayo. Hiyo hakuna.
Hizo ni criminal offenses na lazima zipelekwe polisi na lazima zipelekwe mahakamani zihukumiwe na mahakama. Illicit brews, machis na wale askari wetu kwa ground, mimi najua mnafanya kazi kwa muda mchache wa siku 10 ambayo nimeketi hapa, nimeona reports karibu kila siku kazi inafanyika. Tunataka kwa encourage kwamba muendelee kufanya hiyo kazi kwa bidii mkishirikana na vitengo vya usalama vingine. Kuna wazee wa nyumba 10, kuna community policing, muendelee kufanya nao kazi ili kuhakikisha kama hizi illicit bills na bangi na dawa za kulevya tunaweza kuzimaliza. Lakini jambo muhimu zaidi, wananchi watukufu, nataka kusema kwamba tukitaka kubadilisha nchi lazima sisi wenyewe tubadilike. Hatuwezi kubadilisha nchi wakati sisi wenyewe hatuko tayari kubadilika. Kwa mfano, jiulize swali. Je, chief na askari wanapambana na illicit brews, lakini ni nani mwenye kufanya hizi illicit brews? Si ni wananchi? Wananchi watukufu, ni nani? Mwancho omo ligerali ni gomo yego yokaleka asegeti kia mobamba imeyegwadi ya kia mukama ebunge ya Nyalibali Masaba boigo no mugeyega nyara kabago kera no mwana mugafana gwe county ya Kisii musike port Simbarati uyu naero nyara kabaga kwerera igati ya magendero ayu nyara takaba gakoegwa chingaki achiete ase etaro ime iyo mucho Nairobi anamona magachobora ibwense State House ase anyata kabaga kukwana ya masa ya mono mura ibwense musike William Samoei Ruto uyu mwana karatibu na nigara chikwana kia amagendero ao ase county ya Kisii na kubatikana manega tambukirekyo nigo chibesa chinyinge cyanyata kaba chikobe kwensemo ekyo chira chikoba chikotumeka ase okugenderia magima ya bamenyi be county ya Kisii asinchira ao kiwe kiroso monto monene ayo gosaba Beyonce keriago tiga lakini lazima akwe inkaboria President William Ruto nkamtebie chiro yane ya daraja 2 asabangina ba Cornell ekerembro yature omugaso ga kinye billionaire agankani agandenga Simba tekonyalekana ko kwe billionaire mo lakini ese executive power simbwati tigankwe 500 million nkamtebie para aga chirukoru bogere mat yaikire daraja 2 ya kwere iroro ga kinye flyover etaoni jamteboro agancha karu 1 billion ima eta ngorosi yegeti bogere mate Omabay inko mubona Mr. President egeti akwa rosi yegete karu kominyoka raini bere nchi yo kominyoka ga kito e billion em agandenga Simba tingo nyara billion nko baande 500 million chipara chia town nyanchwa na matobe nkamusaba chikiro mitai 10 agantebi na akwere chikiro mitai 5 chibwata 350 million ne chiro ya Nyambera abantu baito ndayitemba boli engo tiga mpaka 2027 nje gosaba ebinte ebyo abande badanga yaya tigana karamurama na mutagitene murame tinko gunse kelikegocha tokonye gusiya ito manyanga chibesa na seviri koruororo na abekire bosongo na chie chibono ntagetendero gose ninyore ngena ne basari asabana baito onye basari chibesa jingo chinyora mwana tayo wechikonyora inse chirwisa na mwancho muligerali kurwase county ya Nyamira nigo moyogo yokaleka ase chitse mogose sub county ya Masaba North asonya kabago kurao naboigo chingwana chinyinge cyanya kuba chikobwa tokwa anamono ase abana inchi banyaka bakuboligwa kolenda abana bagusabwe banyaka bakuboligwa kolenda abana babo naboigo esegeto chisemia nyara kabago kurwa sinze be chibuna gotomunye mulikito Paul Cup Okar Kenya upendo kwa matara katulibaka kutoka serikali yensi ya Kenya nigo yanyorera tubusibuli bwayo kurwa saba koloni iligo kine birengo byobochenu
ukini virengo vya masomo na gukora umuchando bw'oboriri. Napenda kushukuru wale wote ambao waliandaa huu mkutano uweze kuwa hapa siku hii ya leo. Mujigojoiga ujamuhuri uyokorekana kuruga igasi sub-county ya Masaba North imeye county ya Nyamira ndigonyara kaba gukora wamo na Madam Stella Wanyera uyurumu DCC we sub-county jiga bagambi bandi kura chinseme chigamo nabo bisabo bolendi nanenjo bekera na saje bonsi bagokera umuruburi jiga asinseme chiga chanya tieno ili miji yetu ikuwe salama. Tumalize pombe katika jamii, tumalize mihadarati katika jamii, ili tukue na vizazi vijavyo vinavyotumia akili. Kwa hivyo serikali inaheshimu mtoto, mlinde watoto wenu. Wamama, msije mkapotelea sokoni bila kujua mtoto ameamkaje na amelalaje. Na ni security inaanzia nyinyi. Nyinyi bila kupea sisi information hatutakuwa na kitu ya kwako. So tusaidiane hapo. ukwane kereke igani gabanenchi bagendera ko bagosemigwa kwani kibunango bwatera bareje semikoboko ejo jiranyara ko bachikokonya abana babasa matuko ale bosio. Don't mind. Paraka mtoto shule. Education can change a place. Kweli serikali imejitahidi na kwa wakati huu tayari tumeshapokea vitabu vya grade 10. Kwa hivyo tunachohitaji ni wanafunzi kuja shuleni vile mwaka ujao utaanza. Kulingana na Frederick Nyauncho irumo bisabo giseme kurase sub-county ya Masaba North nigabwato kirabo boli obosemya igurone kibaranyore nchira yo gusirwa ase gisemi. Ntugwate scholarship kuruku elimu scholarship. Hii scholarship inapeanwa na serikali. Bali bakurujinka kitenya RTP abana bali batigire na bayibuli scholarship ya elimu nereko bakonya. These forms ngiro bisiane nchucha kana Monday pick those forms abana bakorera mpaka shopping. Nasi nsemo yake bocheno nigabanenchi kurasoro ngori gabagendere ko bakuburirwa kwenekia kwelikia asomoro bwa serikali bo gwene oyu yomanya kante buna sha yento korengana muna barabo baburi bo korabo iyo bekonya chinga kibakuri yobo wenya ase chinyagitari au Kale ilika kwanza kera awe problem hata sisi utatuiza kufuatilia hiyo problem iko wapi. Sasa wewe sema kwamba hiyo shani mbaya, utajiandikisha, utaenda hospitali, utafanya chochote, wewe uko hapa nyumbani. Naomba kwa sababu SHA inafanya kazi, tuweze kukuja pale tuhudumiwe na SHA pia iweze kuwashughulikia. Hao wenzangu hapa CHPs wako karibu na nyinyi, muweze kuwafika karibu waweze kuwarejesha. Na sinsemo ya siasa umwe MCA kurwasoro ngoriga ruhage simasireta atusinya meino nigo hanyora chinga gichingo nguchinga kyatema kwireneri igorona kya magendero agendere ko bagakoratera ase orogongoroiga. I know hata mimi najua katika hii kipindi hatujafanya kazi kwa wananchi yenye napendeza. Nakubali. Egati abana siasa ubekira na saje gabamerete kruge kya kyobo MCA kurase wadiga amate nigo bagendere ko bakomoboli hanyamino kwenekya kubakorera abanenchi amagendera singa kishitigarete ngonye talibo kigura kigocha abanenchi bamwakisiko. I know Musanya, I know money. Abanda abana bakorera iga na ndengwa kwa na yasana amaina ngasi atratoreka njeti go sambulia lakini sema nayo wana toko sabana ki ama tukaya atigaire tafadhali okolera abana nchi abegas. Wacha kutuchezea bwana, kama umepewa kazi fanya. Kama ni hiyo gavana imbichi sisi tumalizane na yeye, kama ndio yeye awape hiyo pesa. Yaani sina maneno mengi hapa, ni kwetu. Kama kazi imeshindikana toka tutafanya hiyo kazi. Asante. Hatua sita ni kuchagua papa wa county. Kama mkichagua papa wrong papa, sita bado itaendelea kila mahali. Egingo reporteri getaseni kya wanjite kya gatembe kurugi gastin semechiga chanya tieno eyigo toke menye wadi agesima account ni ya Nyamira inchi konkoro kwa Polycarp okara
Mwanchomo ligereri ase bunge ya West Mugirango nigo muyogo yonyara kuba koreka ase skuru iyo boroso yabo nyonyo iyo gotoke ward ya Bugichora na muyogo nigoragwa amo no modizisio Nyamira South Florence Obunga uyu naero nyara kabaga kobori gosega ase amuyogo yu ndigamangana yoborende nyara kubaga konerwa na mono chinga kechiga chiesu komuna gotume muri kitofati ga December. Umuyiga ojamuri imeye bunge ya West Mugirango nigo ojingirwa ase skuru yoboroso ya Bonyunyu egotoka ewodi ya Bugichora oyo orawa no mokonyi bwo county commissioner Nyamira South Florence Obunga aiga nigo modisisi oyo akwanira emeroberio yo babekire buna ebitabo byoborende eriho kweneke buna ingotinya bare oborende korwa se chinsemo chonsi anenenga keye yemeyiga ya December. Kama kamati ya usalama ya Nyamira South tumeweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba watu wetu wanasherekea Krismasi kwa njia ya amani. Kama kamati ya usalama tutafanya patrols across the sub-county, iwe usiku ama mchana, itakuwa both foot na ile ya gari. Ile tunaomba kutoka kwenu wananchi, tunaomba uhusiano. Give us information, share with us any information. Kama kuna mtu ameingia hapo na anakaa hivi hivi, tafadhali tunaomba you share with us that information so that we can take necessary action. Asomeyega oyo nigo oikiranwa na baraibi abisi yomubunge o West Mugirango omuske Stephen Mugaka abo baira chinga kiecho na gukwanira igoro yobobagi bwe chipasari abo igo basaba baria barigetie kwe wa chipasari echo bagenderere gutuma amaborio abo pasari njarangerwa abantu mu apply wansira 3 December bakat 16th January Monday yende kwanza mweke ni chifomu echi ase office chief iga nkera location mwire office ya chief ndangwe tono rogoro na neta tembate biga abantu baminto chiwe sanjiro chisaine chibasari mwensi mu apply because I want to attest here last time when you secondary ganto about 445,000 almost santo kaba 61,000 Gomolito 51 Embonga 164,000 etono 70,000 Yanchore 88 nechi nyingi chiwe si West Mugirango nta temba sababu bantu baminto mo apply mona usumbwa chief como reform muyomba muiro ofisi yaye abo bisabaito mbara orokoro ofisi pao cha kuchigereria kiriyota begeti ora bagotiyo beke elinde elio to misiko nyora basari mwakoyo kubatikana n'inganeye y'ekisemi nigo barurekana wa kabuya asomubunge o West Mugirango musike Stephen Mugaka asoko genderera koroisia ebirasi ngro kwana nga igabo nyunyu birasi binabwo gomorita ali na arosi bike no musasa na arosi bike nyoe nsekere nkong igonta gete unatuate banto mosabere aketu amosabeire nebi byonsi pi bibe buya ase ensema ya siasa nigo oyore nobote ase kerugo kyabangina omanyikaine bona Paris Ondogo nigo abodia baria batarairi kyabona abagichukura kwerikia erio kwebeka ange kubachora abarai baganetie Kastengo. Sasa ndio mnichaue mimi amwasini ya citizen, nilikuwa mwalimu najua kila kitu. Sasa si mnipatie hiyo kazi chameni. Kitu mtafanya jiandikishe kama wapiga kura. Ikifika wakati ndio unachagua yule kiongozi umemuona kutoka kwa roho yako, atakusaidia na atafanya kazi kama mimi. Hinko ripotera getembe koraiga se skuru yoboroso ya Bonyunyu eyegotoka emeye wodi ya Bugichora West Mugirango county ya Nyamira. Jefatikad Kisemba Mwancho muligo kirabo nigo toka ndo mutimo kama kego tokera tumako gandra na mange ime iyo morobelio gose ime ya mangana mayo ama ya heke onga chinsenye gatoskochare
Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Sukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics, ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology, ngwegeli bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism, ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, yego toka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakano bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye go bali loan cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school go lendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye go bali constituency bursaries and even county government bursaries. Echio applications chirororo naba bunge unabono mubungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo. We are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe togendereta na intake na applications inchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kusi obakirisi migwitira sinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068. Mwanjo muligere karibu asensemo ya kabere ya kionga chinsa yenye omo konyi muraibe kia magia Jubilee umwasike Dr. Fred Okegomatiangi ritukolia lero nigaregania ababwatani kurwa segesa kukia ime yo mochioye
ase chinsemo chia Nyansiongo imehie kaunti ya Nyamira asanya kwa kwanira amange anemono igoro yobochori anabo igo okwirubiri kwaye igoro yobochori bonne bo mwaka bwechirwe na 2025. Na hata hiyo maneno mnasema eti ya kuiba kura. Mheshimiwa Masikonde na wale vijana ambao mlisimama hapa Bwana Lemei na wengine. Hii itakuwa kama ile style ya independence, struggle for independence. We are fighting or struggling against a barbaric, draconian, highly incompetent, punitive administration that is completely unpopular but determined to hang on to power, kama wale wa koloni, na haitakuwa a walk in the park. Tujikakamue, tuwe tayari, we play our part, kwa sababu kizazi hiki, our generation has a challenge before us, because the generations that went before us, wale wengine akina Mheshimiwa Ole Ntimama, Mheshimiwa Justus Ole Tipis, Mheshimiwa Simeon Nyachae, hawa wazee wetu wako hapa, Mheshimiwa Professor Ongeri, Mheshimiwa Chris Obure, wamefanya yao. Sasa ni wakati wetu to do our part during this generation. The question before us, Mheshimiwa Masikonde, when we have been called to step up to serve, what will be our answer? The answer must be a resounding yes, and the answer must be we are ready to serve and we are ready to make the necessary change that the country needs. Na tutakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hivyo haya maneno yote tutashirikiana, tutakuwa pamoja. Nia yetu sisi ni kurudisha nchi mahali ambapo inatakiwa kuwa. Kuna pesa ya kutosha ya free primary na free day secondary education. Reducing capitation from 22,000 to 12,000 is atrocious. Sababu unahitaji hao wazazi walipe 9,000 kwa mtoto moja kwa day school. Itatoka wapi? Wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulilipa hiyo pesa. Na hiyo pesa ilienda wapi? Ni kuiba, imepiwa, ndio hiyo mandege mnaona inakimbishwa hapa kila mahali. Na mwanjumo ligarali egati yabamenyekorwa se chinsemo chia Nyabworoba iyo egotoka ime ye bunge ya Kitutu cha North likoba yasokirie na kumwachia omwamsi omukorobwe ward ya Kiogoro omo Sike Samuel Apogo kubwatakana amo nechingwana nyatakaba gakoenekia gosega kubwatoka ase omoyogo gose ase omosangarakana mu siasa ime ye bunge yo igoro yomo wakiri Chosho Makonyarenchi oyubo igo ole omwana siasa korwa se bunge yo ya Kitutu cha North munagotumye mulikito Daniel Onteri enkwana yuyu kabero mu MCA we ward ya Kiogoro Sike Samuel Apoko asigikaro gya siasa asigeti Kenya Bworoba imea sensi Kitutu cha North meye kaunti ya Kisii mapema ikiga iyo yaringitaba na siasa bense meyega nigo yagendire kungusa ebirengerero au abange bakorokia ukugaragalirwa kwabo Apoko asenkwana nigarolekanete kumuire kiara umwana siasa umwakili Joshua Makori Nyarenchi asatebete buna emiremo Nyarenchi agokora neyo gosibya abantu abagotwa sense ya Canada onyo menyete ngungo gosibya bangina bagoto kandi agocha momamanye engana egecheti abange ikibono kirira abanyakenyero gwesokia koro kyoko gechigwa kwabo aiga Nyabworoba no enka ya Joshua Nyarenchi naendekero omugeni oyo omweshimiwa waleteta gokwaniranga Joshua igagosibya bangina ali ngumbu naendo gosibya kwa bangina nakuko gotosinyanga ngaya konuseti na cheta karanga ngosibyale gochiaro morototo manyanga nabangina gosibya gokwana chinga kecho nigo babolia amasikani yekerengo kigoro asekero yomo na mono chinga kechiga amaberera age siasa agendrete kukina Bosio hobo bochoryo bonene bumwaka bwekiri bubere na 2022 omweshimiwa gagocha sibunege tu obuneke tigacha na masikani n'abantu bali bagocha na barabo bacha na masikani basika ebyongozi biria bi komofu Nyarenchi asukwe nto baise koigwa
ogochecherigwa oyo no mwana osomete nande okore emirimo emenene sana tari gosibi bantu magoro oyo no omonto okogamba ebintu omonto omonene omwakiri igo egento narwa nche amasikani omwana oyo asiku sana naende oborai mbatebiga oborai nyasaye okorwa ase enkwana yabo nigo baigo barorekana kogokigwa n'egetambukiro kia Inyarenchi ekiogokonya abantu bari no kugania ase binyoro emirimo esinyeta abange nababolira omwoyo bugwancha batotigere Joshua aichega iga muno omonto otari kwenyara erinde nyabwaro obekareki erorekane nkurubaterega taseni kia Gatembe kurega kitutu cha North ime kaunti ya Kisii eritere ngurukwa Daniel Ontiri na mwancho murigererie eskuru yoboroso ya Nyangoso SDA Primary School nigo yanyara kabaga kokera amatemu akichesea ayo nyata kabaga kosokori tukuligoro ase skuru yo yanyata kabaga kokore buya korengana amono mwalimu munne we skuru yo nabaga bwatari be skuru yo mwalimu munne we skuru yo Ruben Ongori niganya kabaga kone kibna ase abarko bakorete amatemu ayo abarko wetani emie eyemone chimi emie yemone merongene igwanya tukaba gukora amatemu na gweta buya ase karengo kiri kumanyekana tabuna exceeding expectation We had a total number of candidates 206. Out of these learners 143 got exceeding expectations, then followed by another group 204. Now that is the average mark, meeting expectations and above. However, only 3 learners who got approaching expectations, which is the lowest mark. Our school did not get any learner below expectations. Exceeding expectations, the percentage pass is 69.42. Otherwise, we want to thank you, the entire stakeholders. If there is a school to invest, if there is a school you want your learners to get the best, none other than Nyangoso boarding. On behalf of the Board of Management, led by our chairman, Mr. Wilfred Oyugi, who is also an elder, for their dedication in support of the management of the institution. So far, the management of the institution has supported the school very well, and it is our belief that we do not just encourage excellence, but we also expect that excellence. So far, I want to appreciate my colleague parents who have been very supportive, very cooperative throughout the period we have been here as pioneer candidates and pioneer parents. I also want to appreciate our teachers who went beyond the demand of duty to do extra than they were supposed to do for the sake of our boys and girls. Nasi chinguru chuo monene wanafunzi aba banyarete ko miti mini ya 69%. Nare koiraniria oigo mwalimu ito monene asengencho gotobekamo abalimu na abaibori amo na abana yonsi asengencho yokubwaterana na kiye kogera matoke aya betamayo yatumwirane nyasaye ngambi yamono nande nsabe abantegererete bono iganga esukuru engiya muranyare koreta abana erinde banyare ko ba build spiritually na nyora matoke amaya Nyangoso boarding examination 2025, and we are proud for the exams, the result that came out. We are very happy, we are excited, and first and foremost I would like to thank the Almighty God because He has enabled us to be here, and without forgetting our teachers who are ever there when we need them. They have been very supportive with us, they are there to motivate us. And to all candidates, I would like to congratulate them for the good work that they have done, and they have showed that hard work pays off. Thank you. Thank you. Na mwanchu murigereria sense mo roboti rwa benali tukulia lero nigo muriki todani ntiri atwareganania ase ya mate ya abancha ni babire kurwa se chitamu cha Marani county ya Kisii
babwate bomigeku obonene ase nonyene nyumba abatabwate gose babwate nyumba ere ekerengo ekebe kegema nabo igomba kugwanda na nigo yamate yasokire nakugani banyaka bagosirwa banyaka bakwemukereria obugima bwabo igoro moroboti orubuna rogocha story kurwaso mulikito Daniel Ontiri Eikiga asoroboti robene nkorwasi kinyero kya Bumukona 1 nekigotuka buburia imiamarane county ya Kisii oroboti igoro yobugima bubutaka asabanchani bake aboigo basibire ne kinyororo cyoboroire no kubura kwibibarua enyomba bamenyete nigegotwa chingaki chimbura tebo bwate getanda ne kitoro cyabo chinke nigo bagochikorera asamatandikaya Wana mbombo atoboko nonya senkorara ma inse litandiko kende burangeti na boro timbuga tibu yego igon chande tina chire kwerwa na chire kwerwa na sinye na kibona ngakora tintageti okwanire nyumba ya kibara igere ya masaku nerange kogwa etabikiri nonye nemete isaine egento gekobeka amagimabo asa kongu jikoni ekero nakyo bakulia nekero getayo bateba nigo bakoraranchara Duke omwenga n'umurugyo ye Rael Kerubo mapema Ijumaa litikuliabo lia jamhuri nigo baikaranse isiko y'inyumba ya Berwete barengeretie igoro yobogima nenchera barakonye omugaka wenkiga nyorobo wenia oyo gwetense mu basokano mapema mwakoiga na kurwachinga kecho agatwaro mochando bumugongo na samaguru obube bwatenenetie emirimo yaye ya mjengo agitensiga agaswa tanyari tikuimbo kurunse kuguru wonse ukaka kuruguru baka inse esturaki kamwaka kamwira nyagitari miginya gitari agamtaine etiski ya magongo kaliteki ya nyagaire gate gubona muire busongo gaiganto kunyara busongo linde besiga chikabura bateguchi besiri goronga bonga inguru tiancha kulie nikora biasara nyindike kibarua kene keyo wana wonga nyitegerete igonsinyira wana kingokora asense mwende omongina wenkiga nigakwanira obugima bwoko niemesie na korageria bana asononya nabo magega ya yonsi bado obotaka nigo basongerete ojo mona chite CPC CPC wana 8 achite bona intebiri bona naikire bona sara kongo bona naye uniform teyo naye bikuru takobeka bona byamagoteire bona ngote bona naye karate makuru matena gakitinko nyara gakimutaga onkonya na inukuru amonkonyera oyu na abalindi oyo nyakumina kanere na ndumbuchini mbwato murirega asobwamo ya matiga nigo yaboria gukonywa n'abantu bokuganyo kuya nabarai kurwa kitutu chachino kubakonya banyore nonyene kibakulia nenyomba mbule gutubona toro cha asimbigite cyanga muno tuguja twaratena moiga tara kunani nerega na bengo twere rugo bakase igusire namanya kokali kwirene nkuruba teregeta sene kyagatembe kurega kitutu chachino thimiye kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Ontiri Mwanjomo ligererie gwikiramo no tokorera amangana maye kionga chinsenya litukerigaria rero ria jamhuri rituko ria ichoma tariki 12 cio mwezi wa 12 umwaka wa 2025 na gento nabuga kwanere na kamonga ki litukeriga lire coincidentally ne birthday yane tinade tinga yose ondo antabiri ya birthday anya gwantabiri. Thank you so much. Lakini ende coincidence yende ose sad fa basari babateba nelinga omwanchi ono kurukunga Queen Rona Maganga na yari litukeri na lieboire igobano intureke golie kemo majibu kira una tokolera mwana mayeke ngachi insainya njiri ngoro kwa Haron Ototo Nyaingiri na kurasa za mimi manyererio nigakorwa Wilson Makoli na bayanta na transmission nigakorwa DJ Hudson gose Kevin Ongeri kende gutwara boligirio bya myaka temba TV kwa kya mugusi wayigotwale obotukobuya Baraka ninjo ninjo tembe ninjo dorome ninjo manana mazi ninjo bagina ninjo kelisi kiale kiane emburego twa na ende yatwa ekelisi kiale kiane ndiye kelisi abantu bakane ndiye kelisi kale
elie kare kugwechete kulisi yali nonga tusino nyore no le bono mabona ebisinaye bono chakonyore kirisi kiale kiane bono liba kwale koire ng'ombe chikulisi buya igote buya eyarenge ngakine yawe yarenge embura yansa gutubona yamanya gutulioka abo tulio chikulisi na mabere tulio chakonyora nekiagoro mugusia tena kirisi kiale kiane ngakine yawe yarenge bono yo kora gento gete kagento gete bono matiabo etirase gete oyesaliri nekiagoro mugusia tena kirisi kiale kiane embura gotwa na endetwa Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase